Belren News. Madikwana vhuḓi kha Belran News uyu ndi muvhigo wa tshipentshela nga mpho Felicia Mudahune madikwana ḓola namusi ri lavhelesana na fhungo ḽihulwane vhukuma line ḽa khou ṱaṱudza mafhungo na shango ḽoṱhe ḽa vhuphara khathihi na kha maṅwe mashango ane a kwama nyimele ine i khou tea Afrika Tshipembe nga tshino tshifhinga hune ri khou lavhelesana na fhungo line ḽa khou ambeswa ndi mimatsho ya vhege nga vhege ya u hanedzana na u ḓala ha vhadzulapo vha maṅwe mashango vhane vha vha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe zwi siho mulayo. Vha nga vha vha si na bammbiri kana vha nga vha vha si na zwidodombedzwa zwo teaho uri vha vhe vha kha ḽino. Zwo ralo u ḓivha na zwiimiswa zwinzhi zwo yaho nga u fhambana vhane a vha khou takalela avho vhadzulapo ngori zwi khou sumbedza zwo ri vhunzhi ha zwitolo zwa avho vhadzulapo vha maṅwe mashango zwo ḓivaliwa. Ngei ḓoroboni ya Johannesburg hu na vhaṅwe vhadzulapo vhane vha vha kha mashango o yaho nga u fhambana vhane vha khou bvinyuwa nga nḓila dzo fhambananaho vha tshi khou shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani vha tshi khou sumbedza u sa farea zwavhuḓi. Zwino ri tshi khou lavhelesa ḽeneḽi fhungo mukhantselara Vho Rimbulwane Thelma Marauri u bva kha DA vha na mavhili mararu ane vha tama vha tshi nga posa ri tshi khou lavhelesa ḽeneḽi fhungo kha ri thetshelese hezwinoni. Ndi khou livhuwa tshifhinga hetshinoni u bva kha Felicia na vhatevheli vhoṱhe vha Bell Running News vhano vho no khou amba ndi mukhantselara Marauri Rimbulwane Thelma. Ndi zwa vhukuma kha mafhungo ayo ano khou itea haya maḓuvha ane ra khou zwipfa kha shango ḽoṱhe ho ḓala mimatsho musi vhathu vha tshi khou ita mimatsho malugana na vhabvannḓa vhane vho ḓala fhanoni South Africa vhane hezwi musi vho ḓala vha khou wanala hoṱhe u tou bva henefhano kha province yashu u swika fhasi henengei KZN vho no ḓala lu fhiraho tshivhalo. Ndi zwa vhukuma musi vho ḓala vho tou ralo hu na dzi challenge dzine sa shango ri ḓo vha ri tshi khou kona u dzi experience. Zwa zwino Felicia na vhathetshelesi ri ḓo tendelana roṱhe uri zwi khou vha na mutsiko kha socio economy na public service. Musi ri tshi amba nga socio economy ri khou amba nga zwithu zwine zwa nga tsumbo health service, health care service. Zwi amba zwori nga nḓila ine rine ra budgeta ngayo sa shango musi ho no vha na plus ya havhanoni vhabvannḓa vhane ndi vhanzhi vhanzhi zwi sia kha department ho no vha na mutsiko. Zwi amba uri a ri tsha kona u wana thuso sa vhadzulapo vha fhano shangoni ḽashu ḽa South Africa. Ndi dovhe ndi ṋee tsumbo kha musi kha education vha ḓo wana uri musi ro budgeta ri tshi ri na vhana vhangana mara ri ḓo wana uri mulayo uri hu songo vha na ṅwana ane a sa ye tshikoloni na muthihi a nga vha mubvannḓa kana a wa mini. Zwenezwo zwi itisa uri hu vhe na challenge. Vhana ndi vhanzhi vhadededzi vha ḓo vha vhaṱuku zwishumiswa na zwone zwi amba uri zwi ḓo shotha. Ri tshi dovha futhi ri tshi lavhelesa vha ḓo wana uri havha vhathu vha fhano shangoni ḽashu vha tea uri vha eḓele nga ngomu dzinḓuni. Zwi amba uri dzi infrastructure na dzone dzi na mutsiko. Hezwo zwithu zwi itisa uri hu kone u gonya zwithu zwinzhi. Tsumbo maḓi ono khou shumisiwa na muḓagasi ono khou shumisiwa zwi vha zwi zwithu zwinzhi zwi ita mutsiko kha shango ende hezwo zwithu a ri koni u tou zwi vhona kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha. Ri ḓo dovha futhi ra sedza zwithu zwi no tonga job competition. Vha ḓo wana zwori ha vhathu vho no bva nnḓa vha sokou tenda kha musi mutengo muṅwe na muṅwe une Department of Labour kha musi u vha u tshi ri heinoni ndi mbadelo ṱhukhusa mara vha ḓo wana uri vha tenda. Kha ri ṋee tsumbo ndi ḓo mpfarela muhashi na vhathetshelesi ndi ṋee tsumbo kha musi kha tourism vha ḓo wana uri fhethu hunzhi hune ha vha uri dzi hodela dzi BnB musi vha tshi dalela vha ḓo wana uri ho ḓalesa mini vhabvannḓa ngori vha sokou tenda kha musi mutengo wonoyo une ndi wa fhasi. So ri ḓo wana zwa uri competition i vha i tshi disadvantage vhadzulapo vha fhano shangoni ḽashu. Ri ḓo dovha ra wana vhathu vho no bva nnḓa kha informal trading even na formal trading ngauri ri a vha wana vha tshi khou ita vhubindudzi dzi ḓoroboni dzashu na mahayani ashu vha wana uri hezwi zwine vha khou ita zwone a zwi regulatiwe. A ri ḓivhi zwa uri tshelede dzine vha khou badeliwa dzi tshimbila hani kha musi dzi ri engedzedzela hani sa shango ikonomi mara
hu na zwine vha ita vha ḓo wana dzi khou ṱuwa dzi khou ya mahayani avho vha tshi ḓisa nga nḓila ine vha dzi itisa ngayo. Kha ri sedze khamusi na kha mafhungo a crime and security vha ḓo wana uri sa shango ro dzheneliwa. Ndi ḓo vha na zwiṱukuṱuku zwine nda ḓo topola muhashi na vhathetshelesi. Vha ḓo wana uri organized crime yo gonya nga maanḓa. I gonya hani? Zwiṅwe zwa zwithu zwino khou itisa ndi vhene vha vhathu vho no khou bva nnḓa. Vha ḓo wana uri dzi illicit activities such as zamazamas, dzi drug trafficking, smuggling of counterfeit goods, hezwo zwithu vha ḓo wana uri zwo ambarela shango lashu, ende shango lashu ḽi nga si tsha vha na vhudziki. Kha vha ri ndi dovhe ndi ṋeye tsumbo hafhanoni, ho vha na mivhigo henefha ine khou sumbedza uri hu na dziṅwe dza dzi dzhele dzine dzi prisoners vhunzhi havho ndi vha nnḓa u fhirisa vhathu vha fhano South Africa. Ri khou lila ri khou ri dzi dzhele dzashu dzo ḓala, dzi dzhele dzashu dzo ḓala, vhunzhi hadzo dzo ḓala nga vhathu vho no khou bva nnḓa. So ndi challenge khulwane heyo. Ndi khou nyanga u fhedzisa nga amba uri vhaṅwe vhane ra khou vha vhona ungari khamusi muhashi na vhathetshelesi vha na dzi dokhumenthe, dziṅwe dza dzi dokhumenthe dza hone dzi fake, lune vha ḓo wana uri vha vhulanguli zwi a vha konḓela u to kona u to wana uri zwa vhukuma idzi dokhumenthe dzo fariwaho dzi fake kana ndi dokhumenthe dza vhukuma. Ndi khou amba ngei mikanoni ende zwi khou itea vha fhira. Muhashi na vhathetshelesi, nṋe ri khou vhona ungari havha vhathu vho no khou ita mimatsho vha tshi ri havha dzi foreign nationals dzine dza vha uri dzi illegal kha dzi ṱuwe, nṋe ri vhona uri vha khou shuma kha zwi naho sa tou pfhi ri fanela uri kha zwi itee, mara ri vhona uri muvhuso kha u takuwe u kone u vhona uri u langulisa hani dzi foreign nationals dzine dza vha uri a dzi yo mulayoni dzi ṱuwe ngauri dzi khou ḓisela mutsiko shango lashu, ene riṋe sa vhadzulapo ri khou swikelela hone ra khou vha na mutsiko. Muhashi na vhathetshelesi, wo vha muvhigo wa vhuḓi nga maanḓa kha vhe madekwana a vhuḓi kha vhoṱhe thiri u bva kha nṋe ndi khadzi ya vhadaho. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.